Zulu mnyamondlela simhlophe siyakhuleka nina besi. Senibingelele phinde sinamukele ehlelweni le-SK Media Productions. Cela mbukwethu umusha ku-channel ungakhohlwa ukuklik i-subscribe button kanye ne-notification bell. Khona mbukwethu makwenzeka skiphe ivideo uma wokuqala uzokwazisa ngaphandle ukuba babukeli bethu sinimoshe lesikhathi azivele sihlalo odabeni. Eseniphathele zona namhla zithi. Ya online ngoba bebona bengenzi kahle, so kubalekile ukuthi ephushwe umthandeni afinyelele kuleli zinga esimdinge kulona ukuze kuzoba ne-competition uMaskandi uye phambili. Kuyihlazo ukuthi ingoma kashwi nje manje yohlanisa 20 years late ngafa, yohlanisa 20 years manje yaphuma, kodwa yona ngoma enama-viewers amaningi kuthiwa ina 7.7 million. So ihlazo kakhulu lelo, ingoma ena 7.7 okungcono ngathiwa ina 6 months. Ayifune kulento ukuthi kuthiwa kwingoma nje kaMaskandi, kwi-history yaMaskandi sinengoma esasitake engafi nanoku 10 million. Lokhu kuthiwa iyona kwi-history hleli lapha esicongweni, ayifune into enjalo. No. Kulekho i-marketing thina amabhinqa they are very comfortable with the Ngathi ngitshela abanye abantu ukuthi mina bebe ngizongcula le ngoma ethi ngikhanqa star. Ithi mina ukuganga style ngiyamazi. Ithi mina ingoma ze-gospel eyihitayo ngiyazazi zonke. Ingoma ezikuyigqomo ezikulatest uyigqomo ngiyazazi. Kodwa abantu bakuyigqomo nabantu abamganga style abazazi lezi zethu. Okukhombisa manje thina sibuye sidayise nge-audience yethu kwamanye ama-genre, kodwa bona it's not a mutual agreements. Lento yokuthi unika bona they don't care, kuba yileyo nje mayiphunyukile ingoma kanti encane bese bona bayithandathandake, kodwa bavele bayibize ngelinye i-artist eline-brand ebetter kuMaskandi. Mawudlala ingoma Maskandi ingoma kaMaskandi wazi uthi ngazi usibamba yabo kodwa uthola ukuthi akuyena lo odlalayo, kodwa uyayazi ingoma yena, kodwa ikhona i-artist eyodwa ayaziyo kuMaskandi ngenxa ye-brand awareness. Angiyabona. Yeah. Hayi uqinisele lapha amacingwane. Uqinisele lapha amacingwane ngisengayikhuluma lento, ngisengayikhuluma bayamazi into encane la isilungunyana le ndawo engikuyona. Bayamazi into encane. Into enginokwinakusisa macingwane ngokuthi abacula abafana noBig Zulu abathandwa kakhulu labantu bakwamanye le genre yabo la bayiphushayo, bathandwa la emabhinqini, bakwazi kombayimbayi nje ngibagcine beko 20 million bani streams wakhona. Mawuthi uyabheka isupport kaBig Zulu la emabhinqini, ngathi iqinisa impela lokushoma uzothi siyadayisa ngeaudience yethu thina mase singakwazi ukuphusha into yethu, ngoba into engenginakusise ngabo Big Zulu basupportwa ngapha. Yebo. Zalonto ngoba babhawela ukuthi thina umkhumbo ongazibambaseki. Yeah. Beyakhathi ichuna Uyakhatha umona wevisha. Yabona yilo yabona lokubala. Hayi ibe phazamiseka le ngoma ngeke ngazwe kuthiwa ngathi iyareporteka, kodwa ake futhi kwanesolution nje eseduze ukuthi isheshe ibonakala. Ngase ngiqhamuka nayo, hayi yaphinda futhi yaphuthulala ngoba yona kumele iphushe le, kumele ukuthi kuphela inyanga ibise kushayile imillion. le gqokama. Iyafuna ifunwa ngenkani-ke lela, lifunwa abantu abaningi, mina ngilifunayo ngiyazi ukuthi ngilifunelani. Ngelinye ilanga ningibonge mhla sengifile futhi ningangibongi ngiphila ngoba ngizovula iy'ngalo, ningibonge ngelinye ilanga. Yaba
Cha wenza kahle lapho mfowethu uyahlaziya uMaskandi ngoba sesikhathele mina lokho abaleka la ku TikTok ngibalekeliswa lamanyala eseniwenza la mehlazisa inyanga ezibolile la nezikreme ezisangene manje le nto le iyanyanyisa lana imdadaza le app abavule yabi app bekwazi ukuthi bakhulume kahle lododa abakuma lezinyanga yabo so ke manje ke iyona into ebalekileke leyo ukuthi lokuhlazaza lokuhlaziya okuya phambili lokusa isizwe phambili abakwazi ukugxombelaza abantu lapha bakhuthuza abantu emakhoneni babuye bazosivimba la singqokolela khona pusha into zakudala yeah ngiyizo lezi inyanga ezisangene nje ezikholayo uyabona nje empini bawukhuluma ngendaba kaBig Zulu na abafana abafana bobabili abafana basebhekile abangafuna Java yiba i-audience yabo ila